Pepe mwana ngewa kwetu Sami Kioko. Unaumilile mitandaoni. Siano thukumanite na serikali ya kaunti ya Masaku. Na no taite ne milioni 19 ndese akwende zine myaka na ile kana mwaka omwe ati so twika ni uwebwa. Na chambi yetu record video enza wa maofisi ma governor. Asiende takuona governor anatitaye nitapaye melile. Na kuma buchoselelwa na atume imame mitandao kumo kamba kaunti ya Masaku na Kenya yonde na mwana kyo ine na sio na ni ukito bisine kwako. Akakalandi na ku aimanda kuwebwa wako no simo maofisi ne kadhaa na bikomunde ndaisa kuwebwa ngewezi no mezi boy lakini sia mitandao tuweke zika lo mitandao lakini pena uwa in one aspect mwana Kioko ni waitiwa kwako na aitiwe ni a friend of mine udhukuma in national government specifically national parliament nelawango ni yezimu by virtue of kumbe nethi wo mbunge ninesene nando ingibobo nela ambiya ukamundu nela wokie na mundu wethi introduce ye kulani ambieta wa Sami Kioko nela ambieta wa Sami Kioko ambele siambia pani ni wa thukumie na thukuma ndaibwa na mbule thina wa kulea kwebwa ni chao konde kana no mathina no amuma itukwimba tutena mbesa na ilawa wetie different departments na kula maendete ina kuniye the concerned officer na ngulia officer simone na nimwikita on speakerphone mayiwa na kwati inena ngulia hivi na ikwanza ngapa na inza wa ndenda iko and my minded kuma kethi andegwa then nene goma inde nondo my appointment yombana moki story ya Kioko dhilio Kioko la wokie wa mwene nineti officers na oko ofisine kwako nela wokio na by the way up to now anandola meoneni akindu kino officers ula concerned ula sindoi ula we involved kino ngenda izonena up to now dana wokie na met na makulie nituthukumite bwana ni mwezi akulwe ni wo aweta akulwe company yeba aweta azia ndigwa ne we officers wa mwai namba nai ninethetwe uziane we na mwene company azia thi azia pe mwitu maziane we ne wa wathukumie weo ahati aibwe ai indweze we mwene embita ni wathukumie you officer oka ninethia ni wese company na wese niguo ni athukumie na mukulia na youth na wicha we wathukumie ambia ona inyawa mwitu ni thewa mwitu zwe mekalite ndini mundu meze na one on one na ni matati ni twatatie muno ta county nyake ndo ndiakese na kimanie ila Sami Kioko wokie kwako na aiteto na kulia so now embwene mathukumie na andwani ni maitie invoice na kila kindu ni chao kitona imbwa kina thina we bini wo na tabiwe ne wai ila contract ya nenganiwe na mbewanda na ibu katika pinda thezo nde we witendiwa wizonengano la notice ya matwe 18 thezo thela theza kwa wadiwa we zo thukumwa invoice yezo nengano ba ibandu Kioko kumela even katika certificate ya registration ya company ibandu kumelela that is the true position like I use yasa but now nitwaendia agenda nendo manai nikimataiwa nundu mezo bika level ya mundu ezambio manda wikuna chano bunge ya kitaifa eze kwetu kulani niwena makulia ndo maitu Kioko ebo ayiwa ozi ungi ni kwa jana wethukizi nundu no mugamba ayiwa ani kwa jana no Kioko ni wethukizi ne wai thina company ya newa wea nile kalile
ibinda thiasa thambo thukuma wi umwe wa ta quarter mambe yakwa sema umewaje contract nde kwaziu katika tu ikwepa twingwa in breach procurement law enda imo mande mbesa mukona ago 90% there's all lapse mwaka wa thela even mwaka wa finance ya serikali ya thela na mino thela the man yata this now becomes a pending bill so in this case ila twekalende nimambiye we onona kunikia thina mwingi na mezo kuna mamina na maseles ya mwene methikia thina na imeze kioko ni wete kelanile na itu that was the position ofizoni wambiye ona mwitu uzo na akede mwizichu nikula wona wikitote these mundu eka ena mathina maingi companies of mina we now that being the case kendo cha mino tweka pending bill no lazima umande mbesa by a way of kutwa ila ita supplementary focus it on pending bills nikana wese kuiba mundu iba na tegwa na neza kila kendo chonde na kioko tatia tegwa na neza na officers maito Matthew Mandai katika the list ya pending bills how do we go nikanaende in the next supplementary la uketa make wabundene nyekiza na maana iwe neziona kwa nini post kuno na yezo bikabando no coordinating twekalie na yende nake lakini nao kioko nake ndio wetale pesi ndo ile pe point ile no miss one ati payment ya mondunge nikabiso yake that is the truth ndio nena nditetea serikali wa account but uketha ati ndo maybe ni wa finance ite uthukumi wa itendesu kana kabiso mundu ndaile lo mbiso mboni kimwe awo ukanenga mbesa nethukume ni ulwa kwa naku yu ndutona ukombelezia pala nilie nitwike ni kuiva on the basis ya ni kwembwa ni woko mbona ni kwembwa mbesa cia kuwekiye account to na obligation ya kuiva mundu yote kwa na county government but pressure kuma mundu unge isu yesi ni arrangement siosi kono konge so now nondu issue pa ni payment inone ya tuikie pending bill na contractor kana appropriate ola wathukumye ni watumia etwika pending bill nono mbeza cia ibo cia umwiba na kimwe ona national government wa mino thukuma wea na weosi ukapituka pala wa ilete kuwa that automatically becomes a pending bill and you tell no lazima mbeza ino si sa portioniwa it si kiwa katika supplementary nikana supplement